Novosađani su poveli u 37. minutu pogodkom Kokanovića, a Hasin je u 43. minutu doneo izjednačenje Radničkom. U nastavku meča domaćin je preuzeo kontrolu. Vidosavljević je sa 2 pogotka u 63. i 76. minutu doneo Vojvodini prednost od 3:1, a u 93. minutu Meri je postigao i 4. gol. Meč su obeležile povrede dvojice igrača Radničkog, Soklera i Gomesa, zbog kojih je trener Aleksandar Luković bio prinuđen da već u prvih 16 minuta napravi 2 izmene. Pre svega najbitnije je da 2 igrača koje su se povredile, da nije ništa ozbiljno i strašno. Što se tiče negde utakmice, primili smo golove iz nekih epizoda koje smo negde i pripremali kroz radnu nedelju, komunicirali s igračima da bi to moglo da se desi i na kraju se generalno to i desilo. Morali smo da budemo puno koncentrisani, sa puno više fokusa, sa puno više energije u duelu i generalno zaslužena pobeda Vojvodine, ako je možda rezultat na kraju bio previsok, ali to svakako ne umanjuje zasluženu pobedu domaćina. Mi smo, znajući to što kolega priča, što je pričao, kako je on pripremio tekst, tako smo pripremili i mi. Znali smo da ako im malo dozvolimo posled lopte, da slabije stoje iza zadnje linije, te neke lopte koje bi mi koristili u taj prostor, te tranzicije, možemo doći do gola. Drugo polovinu ste videli, opet 2 zamene, tim ne umanjujem ni momke koji su počeli utakmicu, doneli su prelagu na terenu i na kraju to izgledalo da smo mi lako ovu utakmicu pobedili. U nastavku prvenstva Radnički sledećeg vikenda dočekuje ekipu TSC-a. Utakmica će biti odigrana u subotu 25. oktobra od 15 časova na stadionu Čikadača, a Radnički će potom 29. oktobra u 16. finala Kupa Srbije gostovati ekipi Zemuna.